od jednog do drugog klijenta ne postoji ista klinička slika. Razlika je dijametralno suprotna. Može da ide većim intenzitetom, može da ide sporijim ili manjim intenzitetom. Znači, prvično se javlja depresija kao klinička slika. Pa može se pacijent, na psihijatriju, tretirati kao da boluje od depresije. Pa se to stabilizuje, pa se opet sljedeći put javi klinička slika depresije. Pa se to stabilizuje, pa se opet javi klinička slika depresije. To je uposledovatelno 2, 3, 4 puta, dok dođemo do onog stanja pojave manije. Neka statistika kaže da pojava manije može se javiti nakon 10 godina i jako je tu bitno stručnjak prepoznati, stručnjak kao psihoterapeut, psihijatri to